Hallo? Abaqatiinaqaarmat qanervaluaraantimi US account-innattarnersut US account-iliartarnersut аллақаамут упаа download-саарпут download пеққутиалу VPN-эқартариараат US-аамат тавеқартуусаарлут US-аамит туусаарлут упаа қангитсими VPN-и таарпа ана download-тианамассио упаа.com open file download-тими танаqa ана accept and install install-ипаллаанассаа circa 20 sekund унеқами browser-по матууннарсинаарпут 10 sekund утаққалаангулаарлу пиарисса så real syginnerpaatинниарсаасаа right man kopia serveri аммооқаммата таамааммат исерфивиссинаагиларпут right аккаунтилиорсинаагилаут кисиатакутиссаваақану илиортарнерс yes упа браузер қалаатта упа allow access қили тава settings таана пикон исигаанни VPN ана тоққаиса enable and settings тауна I understand туинасса та enable VPN уна VPN икмарерпмана корпиарууннут кисиат налиннасми download qaana qamingасаарнарпу та уна VPN ними аллаққасо enable VPN туинасса таава акуерисассартаарпу тасса наамассио уна та пикунга qanarmaatrarpa Riot Games Riot Games Valorant тассунга исииннассаагут ана playvalorant.com саллоқиккуккулеqa уна тоққаасаарпу саамиатунгаанит VPN та уна америккамеерингиккуни Americas тана тусса америккамиттуусаассагасси тата Riot Games Valorant маннаку кися update 5.03 унгиккуун 5.04 ассаам пилоонаами downtime эққар таналиннаасми писарнитуут account sananassaq play free I don't have a Riot account yet make one tassa sanaganiliun ana email anaqtarfikar.com hotmail.com month ukukillormaarputuluttuuni noallaqqaataani normo 4 minut username qanutræssaut Viber Philuk password anaqtarfikar Ilaannikkutas next timi uani ama I utaani taamaattarpu uani qerisaarpu kisatas sanaalorpu tanaana takutinnerlu videoliaqqaatiiniarnerluulu takus pai